Dobar dan, ja sam Luka, ovo je moj kolega Ivan i danas sa nama u gostima je Nika. Dobrodošla. Hvala. Evo, danas ćemo malo pričati o tebi, pa ukratko možeš nam se predstaviti. Pa ja sam Nika Jagičić, imam 18 godina, dolazim iz Oroslavja, idem u 4. razred sportske gimnazije i bavim se skiješkim trčanjem. Ok, pa evo za početak možeš nam malo opisati skiješko trčanje, kako je to sport, kako izgleda? Pa to je zimski sport, nordijska disciplina, zapravo osmišljene na način da se ljudi mogu lakše kretati snijegom i na kraju to preraslo više u sport. Imamo 2 discipline, to su skate i klasika. Skije su nam skoro slične alpskima, samo što su puno duže i uže. Dobro. Isto tako je i sa štapovima puno su viši. I to je to. I koja su pravila u sportu? Pa imamo, znači, FIS nam određuje pravila. Obično nemamo nikakva specifična pravila, većinom je to da moramo ispuniti, znači, razne norme, moramo čim niže bodove napraviti na natjecanjima da se možemo kvalificirati na neke veća natjecanja. A kako izgleda natjecanje, odnosno od čega se sastoji? Pa imamo, znači, sprinteve, imamo obično žene na 5 km, muški na 10, onda žene na 10, muški na 15 i žene na 15, dečki na 30. I na kojoj ti si disciplini najbolja? Sprint i 5 km. Koliko ti treba da tih 5 km prođeš? Pa ovisi o stazi i o brzini snijega. Ali tipa sad smo na ovoj utrci u Bosni na 15 minuta vozili. Znači 15 minuta. Da. I koliko vas bude na natjecanju, da li svi kreću odjednom ili kako? Imamo, znači, ima start i pojedinačno, ovisi o kako žele organizatori. Aha, znači to Da, ovisno. Ovisno, da. A tipa na europskom ili na svjetskom, kako je tamo? Pa izmjenjuju većinom, malo je, tipa imamo 5 utrka i onda neke su pojedinačne, neke su grupni start. Kako treniraš tu u Hrvatskoj za to? Pa teško. Mislim, pošto nemamo snijega, moramo većinom ići na pripreme van, a tu smo najčešće onda na Sljemenu, pa pokušavamo na alpsku stazu ići ili ovisi. A kad nema snijega, vidio sam nekada ljudi koriste one ko role, ili kako se to zove? Roleri. Roleri. Da. I kakva je razlika treningu tome i treningu pravim skijama? Pa treninzi nisu ovak različiti, samo je puno različitija nam tehnika i to nam je onda problem u zimi kad radimo. Problem je zato što tehnika na rolkama nije ista na skijama i onda nam to kvari zapravo tehniku na skijama, to nam je bitnije. Ali postoji uopće neka staza tipa na Sljemenu, baš da možeš trenirati? Pa ima staza, ali to zapravo samo naš trener uređuje, a realno to nije baš njegov posao. Ali da, imamo malu, ali dobro je za nas. Pa dobro, i koliko vas uopće ima? Koliko u Hrvatskoj ljudi treniraju to? Pa trenutno nas je oko 150, ali evo u našem klubu nas ima oko 48. A u kojem mjestu klubu? Ski klub Sljeme Zagreb. Htio sam te pitat, znači, jel vam možeš opisati možda tjedni program treninga? Kako to izgleda? Pa ovisi o sezoni, to je da li smo u sezoni ili smo prije sezone, ali trenutno, pošto smo svaki vikend na utrkama, onda imamo ponedjeljak najčešće neki duži regeneracijski trening, utorkom je odmor, srijeda je neki brži trening ili sprintevi ili još nešto duže, četvrtak je opet lagani trening aerobno i petak odmor i onda opet vikend utrka. A kako bi opisala, što misliš što je po tebi, koja sposobnost je najvažnija u skiješkom trčanju? Ajmo reći nekakvih, znači, izdržljivosti, snage, jakosti, čemu bi sve pridala pažnju? Pa zapravo sve je jako bitno. Treba imati stvarno jako puno snage tu, ali treba biti i izdržljiv. I tehnika nam je jako bitna jer bez tehnike smo zapravo puno slabiji, ali da, sve nam je tu zapravo podjednako važno. A kako radiš na nekoj izdržljivosti,
kako radi, u biti ono što nas više zanima kako radi. Jel radiš išto u teretani? Da. U teretani smo na početku sezone, znači u onom pripremnom dijelu, pokušavamo biti 2 do 3 puta tjedno, a sad to moramo smanjiti zato što nam je potrebno više snijega, pa smo onda 1 do 2 puta tjedno. A imaš posebnog trenera, odnosno da li imaš kondicijskog trenera ili imaš samo jednog trenera? Ne, imamo samo trenericu i trenera koji stalno rade s nama, ali oni su zapravo oba dva skijaško trčanja. A od čega se sve u biti sastoji tvoj stručni stožer, ajmo to tako reći, da li imaš još nekoga? Pa imam 2 trenera, od toga je drugi trener nam i serviser i 3 sportaša dodatna, mi nemamo nikoga od dodatne. Nutricionisti, znači skrb o sportašima i u ovom slučaju nije baš Da, nije nam baš savršeno, ali dobro, snašli smo se. Da. Koliko imaš tjedno treninga? Pa ovisi, tipa kad smo na pripremama, onda imamo svaki dan 2 treninga, a sad smo na obično svaki dan trening, eventualno jednom odmor. A koliko često ideš na pripreme? Pa zapravo jako puno, pošto tu nam nema uvjeta, ali pokušavamo ići zbog škole jednomjesečno na tjedan do 2 tjedna. Koja je najzanimljivija destinacija gdje si bila na pripremama po tebi? Što ti je bilo najzanimljivije? Pa možda Francuska, tam je baš bilo lijepo. Francuska? Da. Aha, znači često mijenjate Da. destinacije, to je dobro, da. A reci mi, jel kada odete tak na pripreme, jel onda isto trenirate kao ono, kako se to zove, aerobna izdržljivost, odnosno jel, da se prilagodiš tipa na planine i to, jel kao radiš zbog toga ili? Da, zapravo idemo na planine više, ali to idemo isto u pripremnom dijelu treninga, jer mislim da si i pluća otvorimo, pa da nam je onda kasnije lakše na utrkama određivati na tim visinama. Da, dobro, mi se stalno pričamo to pripremni dio, glavni dio, pa koja je uglavnom najveća razlika između ta dva dijela? Pa razlika je... Priprema je teže. Da, da, mislim teže, imamo puno više tih jačih treninga, jer sad ne stignemo pa onda je najčešće samo jedan jaki tokom tjedna, inače radimo stalno nešto drugačije, tipa fartlek, 4 minute na maksu, pa u itriju i takve stvari. I kako bi ti rekla, da li je skijaško trčanje teško? Da, a mislim svaki sport je težak, ali... Da, mislim da je skijaško trčanje po podacima je jedan od najtežih, tako da. Fartlek, znam šta je u atletici fartlek, a šta je fartlek u skijaškom trčanju? 30 sekundi rad, 30 sekundi odmor i onda mi to trenutno radimo 12 minuta, onda odmor pa još 6 ili 8 puta ovisi. Aha, a jel imate kao intervale baš i to? Ili su to intervali u stvari? Pa da, ali imamo i intervali tipa to 4 minute radimo, onda imamo 2 minute odmora i tak 8 do 10 puta. I koji ti je najgori trening? Da. 4 minute. Pa zanima me kako ti izgleda nekakav trening pred natjecanje ili nekakva rutina pred natjecanje? Pa obično, pošto evo, ove godine idemo većinom na natjecanja van, odnosno ovo nam je sad ovaj vikend bilo samo prvo natjecanje u Hrvatskoj i to nismo nastupili jer mi nije bilo, ali sad smo vani i onda idemo obično 2 dana ili 3 prije. I onda u četvrtak odradimo, to jest u četvrtak dođemo, odnosno putujemo, u petak odradimo lagani trening sa par sprintova i onda u subotu ujutro imamo utrku. A kako ti izgleda prehrana, ajmo reći tako, prije natjecanja i općenito naravno? Pa nemam neki poseban režim prehrane, ali ništa zapravo posebno nemamo. Znači nije trener uveo nikakvo posebno baš pred natjecanje, nešto obroke, nije? Ne, mislim samo traži trenica ujutro da jedemo i žitarice i još nešto dodatno u žitarice. Da, okej, da malo dobra ništa energija. posebno. Nije ništa. Vidio sam na Instagramu da si stavila i slike kako se baviš pucanjem, pa možemo nešto o tome reći. Pucačkim dijelom. Malo to stručnije opiši. Pa biatlon, ne treniram ga često, ali da bavim se biatlonom. To je znači zapravo isto koji skijaško trčanje, samo nakon tipa 2,5 km se ide pucat. Postoji ležeći i stojeći i
To je to. I koliko moraš meta pogoditi? Pa, znači, 5 meta je i čim više to pogodi, realno. Znači biti trening za biatlon, ajmo reći, i skijaško trčanje se ne razlikuje osim u tom pucačkom dijelu što moraš vježbati, što je jasno. Da. A šta ti onda draže, biatlon ili skijaško trčanje baš? Pa, skijaško trčanje, pošto sam se tome više posvetila, ali i biatlon volim. A kako spustiš tipa ono hard race, znači kad dođeš nakon 2 km dionice, kako se smiriš pred pucanje? Pa zapravo čim jače istahnuti i realno treba se čim prije krenuti pucat, pa često se desi da i zadihana pucam, ali... A šta se dogodi ako fulaš? Ako ne pogodimo, imamo ili kazneni krug, ili nam dodaju minutažu, nekad 30 sekundi, nekad minut, ovisi o natjecanju. Koliko je teška puška, znaš možda? 2 kile prilike. A dobro, nije to toliko teško nositi, ali opet ono osjetiš nakon 3 km. A da, malo je teža, ali nije sad ništa. A kakva je vani konkurencija? Kakva je konkurencija u Europi? Pa, jako je velika, zato jer oni su tipa od 10. mjeseca na snijegu, ako nemaju prirodan, uvijek su na umjetnom ili na glečerima, a mi to ne možemo. Pa mi idemo tek od 11. mjeseca ili nekad od 12. na skije. I tu smo već zapravo u zaostatku za njima svima, ali realno ima gore svi alpski dijelovi, svi koji imaju snijeg su, vidi se u početnom dijelu sezone da su puno jači od nas. A koja je u biti najuspješnija zemlja? Norveška. Norveška, znači Skandinavija nije Da, aha. Skandinavija. Da, mislim možda i Rusi čak ono da i Rusi su isto tu, da, Norveška. Trenutno su najjači. Kad krenu. Da, trenutno su najjači Norveška, Rusija i onda idu Švedska, Finska, zna se ubaciti nekad i Njemac. Sad su Njemci postali dosta dobri. A na kojim sve velikim natjecanjima si bila? Bila sam na Olimpijskim igrama mladih, na svjetskom prvenstvu, svjetskom kupu. Znači, po svim velikim natjecanjima. Pa, da. Znači, i počelo se natjecati u seniorskoj kategoriji, ali tako? Da. Jel nam možeš malo opisati kako je to bilo na Olimpijskim igrama mladih? Pa definitivno je jedan dobar doživljaj, nešto lijepo. Malo sam se prepala i to mi nije išlo baš u korist na utrkama, ali dobro, izgurala sam. A koliko si imala utrka tamo? 3. I biatlon i trčanje? Zapravo u biatlonu sam imala 2 utrke, a u skijaškom trčanju 3. Aha, jer to onda isto ide kao ono polufinale, finale ili kako to sad? Samo u sprintu, ali u skijaškom trčanju, u biatlonu nema polufinale i finala. I kako si bila na tome? Negdje u sredini, oko 48. mjesta, mislim. To je dobro, to je odlično. Mislim, pogotovo zato što uvjeti su takvi kakvi jesu. Htio sam te pitati, rekao da često ideš na te pripreme, tko te financira? Savez. Savez, znači mislim, nekad se desi da i mi trebamo financirati, ali većinom savez. A koji postotak sportaša u biti savez financira, znači koliko je ljudi u tom programu? Ajmo reći kojeg savez financira sve? Pa sve nas savez financira. Sve kategorizirane ili ajmo reći? Pa zapravo sve koji smo u reprezentaciji savez u potpunosti. Da. I kao suplemente i to ili samo pripreme? Ne, samo pripreme i oprema. Natjecanja isto? Da, je to. Da, okay. A koliko je skupa oprema ovako da bi se sad neko išao rekreativno baviti? Da li se može rekreativno baviti skijaškim trčanjem u Hrvatskoj? U Hrvatskoj može. Da, mislim kad su uvjeti, znači sve ima organizirano. Pa nema organizirano, tipa sad je bilo na Sljemenu, dok je bilo snijega, znači svaku večer se moglo doći, bilo je kao noćno skijanje i moglo se doći skijati ko hoće. Vjerujem da ima toga i u Gorskom kotaru, možda ne noćno, ali imaju normalno po danu. Mislim, ko to vodi? Ajmo reći, postoji neko tko vodi, ajmo reći, kao rekreativni program skijaškog trčanja? Pa kod nas ima baš klub naš vodi znači, to. Da, zanimamo, da. a u Gorskom kotaru mislim da to nema. Nego je ko si hoće. Ko hoće, ko vidi na internetu, ok, idemo skijati, da, dobro. Da, općenito rekli ste da su uvjeti malo loši, pa šta misliš, jel bi se moglo to možda nešto popraviti? Pa... Mislim, šta fali uopće, ajmo reći, osim snijega? Pa zapravo fali nam tipa na Sljemenu je sad bilo problema baš prije 1-2 tjedna je bila reportaža na televiziji
da je ratrak koji je kupljen za našu stazu odveden dolje na Smrok i tamo se sad zasnježilo za sanjkanje, pa mi nemamo ratrak na našoj stazi, nek trener sve mora sa sanjkama, tako da za početak bilo bi nam dobro da imamo ratrak gore, da imamo normalno i umjetan snijeg, da možemo čim više biti na Sljemenu i da ne moramo odlaziti van, a ostalom i nama je lakše da smo doma i škola i sve. Pa. Da, pa i realno ne bi oni onda toliko trošili na pripreme, opet Da, na kraju bi... imali bi više i za natjecanje i odlazili na različita natjecanja. A kako usklađuješ školske obveze sa treninzima? Pa, dobro, mislim da usklađujem jako, ali primjerice prošle godine sam imala 20 zaostataka, ali onda kad se vratim, često se desi da dugu noć učim jer moram uz treninge, opet imam i dalje treninge doma, pa moram uz treninge još i školu sređivati, ali sredim sve to uvijek. Kako je korona utjecala na skijaško trčanje? Pa na skijaško trčanje nije baš puno utjecalo, mi smo i dalje hodili normalno na pripreme i sve, ali meni se desilo u 11. mjesecu da cura iz razreda je bila pozitivna, ja sam završila u izolaciji, nisam otišla na te pripreme, bile su mi jako važne i sad mi cijela sezona realno pati zbog toga što nisam bila na snijegu i nisam bila realno s trenerima mjesec dana. A kako je vraćati se nakon tako, ajmo reći, pauze od 2 tjedna u trening? Mislim, ja sam trenirala doma, naravno, ali nije to bilo najbolje moguće. Ali da, teško je bilo, još uvijek se realno vraćam, još uvijek nisam u svojoj top formi, ali vraćam se. A koji cilj onda imaš za ovu sezonu? Pa evo, sutra krećemo za svjetsko prvenstvo u Njemačkoj, pa cilj mi je tamo napraviti što bolji rezultat. Mislim, ne mogu reći sad točno koju želim biti, zato što je to ipak seniorsko natjecanje, ali voljela bi biti čim bolja, da sam ja zapravo zadovoljna sa svojim rezultatom, ostalo mi treneri i roditelji i svi koji me podržavaju u tome. A kad si se prvi put iskusila sa seniorskim natjecanjem? Sa 16 godina, zato što je to kod nas, znači kad sa 16 godina se zapravo ulazi u taj FIS natjecanja i onda se kreće, mislim kod nas je problem što smo i mala država i onda većinom idemo svi zajedno, pa se često desi tako da idemo i na seniorska i zapravo onda se odmah susrećemo s svim tim. Da. I koja je razlika između tipa tih juniorskih i seniorskih natjecanja? Pa osim što su tu mlađi i stariji, nema nikakvih razlika jer iste su, možda su malo manje kilometraže na juniorskima, ali zapravo je većina toga isto. A koliko u biti se razlikuju rezultati između juniorske i seniorske kategorije? Da li je to baš da li se vidi ogromna razlika kada se pređe u seniore ili je to, mislim koliko često juniori na primjer uspijevaju u seniorima? Pa zapravo jako dosta ih ima, tipa sad imamo iz Švedske i Finske cure koje su stvarno dobre, a imaju oko 20 godina, 20-22, a to je još uvijek juniorka zapravo. Koji je u biti najčešći pik što se tiče godina kod skijaškog trčanja? Vrhunac. Oko 30, tu negdje. Da. Znači imaš ti još puno godina. Dobro, da, a je se u Hrvatskoj kad se u Hrvatskoj prestaje baviti odnosno sa skijaškim trčanjem? Pa tu je dosta niži, ali većina njih ili zapravo tokom srednje škole odustanu, jer postane im dosadno. Uostalom sad, evo, baš na ovim sad utrkama za ovaj vikend se desilo da u apsolutnim kategorijama je bilo po pet natjecatelja, a znači to je od 16 godina nadalje. Je se može šta zaraditi u Hrvatskoj od skijaškog trčanja? Pa ne baš. Mislim, eventualno sponzori što nam dolaze, ali ostalo nema ovak zarade. Nagrada od natjecanja? Ne. Uopće nema? Kod nas ne. Ima na Tour de Ski i takvim stvarima ima, ali kod nas tipa Balkan Cup i takve stvari nema toga. A na koja sve natjecanja planiraš ići ove godine? Kako ti sad raspored izgleda? Svjetsko prvenstvo nam je prvo, onda trebamo završiti Balkan Cup s ostale distance, to su Rumunjska, Turska i možda se Grčka još ubaci. Možda na neka u Sloveniji ovako tiđemo natjecanje, nadamo se da će biti neko u Hrvatskoj pa da i na to idemo. Jel imaš kakvog sparing partnera ili nešto? Da, imam.
16-godišnju Tenu i s njom smo zapravo stalno treniramo jer smo isti klub, pa konstantno se zapravo skupali. I koliko je to bitno baš u svom sportu? Pa zapravo koliko smo mi pojedinačan sport kao ne bi trebalo biti bitno, ali zapravo je nama jako bitno jer smo jedno drugo podrška i jedno drugo zapravo guramo naprijed. I kao je se onda isto na natjecanjima pomažete ili ima toga? Da, evo baš nam se ovaj vikend desilo, pošto je ona sitnija i mršavija jako od mene, onda a imali smo 2,5 km samog brda i onda 2,5 km spusta, pa je ona u spust išla za mnom, a zapravo u brdo je ona mene vukla za sobom, to jest realno kao ja sam pokušavala nju pratiti i onda bi se zamijenile i ja bi išla u spust pa da ona ima bolji otpor zraka i da je lakše. Da, uvijek ti je neko zec kao da. Da. To je dosta dobro. A koliko je trener bitan u svem tome i koje su njegove zadaće? A zapravo nam je jako bitan, pogotovo sad kod nas u Hrvatskoj, pošto mi nemamo servisere, u Sloveniji imaju znači treneri, pa posebno imaju servisere, posebno imaju one koji im testiraju skije i sve imaju zapravo posebno, a kod nas je trener sve u jednome, pa nam je trener znači maže skije, s nama prolazi stazu i sve to, pa nam je zapravo jako bitan, on je nekad naš prijatelj, psiholog, sve nam je zapravo on. Jel ono isto onda utječe ono kad vas se trema i tako? Da, jako puno pomognu. A rekla si da nemate servisere, znači on kao servisira baš skije ili... Da. Sad, zadnje vrijeme uvijek idu i trener i trenica s nama i onda nam trenerica testira skije i ona zapravo traži najbolju varijantu, a trener onda radi na skijama da budu brze. Znači to u stvari ovisi o gustoći snijega ili... Da, znači o temperaturi snijega, temperaturi zraka i o svemu zapravo ovisi. I onda imamo različitih maža za koju temperaturu ide. Aha, i onda na primjer da se to fula, to je jako loše, ili? Da, je užasno su onda spore skije. Ok, znači rekli da ideš u srednju. Šta planiraš sad za faks? Planiraš ići ili? Da, naravno. Želja mi je upisati psihologa, ali da, vidjet ćemo. Znači psihologija, pa dobro, šta misliš, hoćeš moći onda nositi jedno i drugo? Zapravo smatram da mogu. Mislim, nije to je naravno teže nego u gimnaziji, odnosno u srednjoj školi, ali mislim da se sve može kad je dovoljno želje za tim. A jel stigneš sad učiti za maturu, pogotovo zato što sad ova situacija i sve? Pa ne baš, ali trudim se. Pa dobro, mislim opet gimnazija ti daje najbolju bazu, Naravno. bolje nego neke druge škole, tako da ono, možda i budeš. A što se tiče ozljeda, koje su možda najčešće ozljede u skijaškom trčanju? Zapravo, skijaško trčanje nije uopće poznato po ozljedama. Mislim, naravno uvijek se desi nešto tipa puknuće mišića, neke ozljede, ali nije sad to ništa onak strašno. Evo, ja imam problema s koljenima već 10 godina, ali zapravo to su nam kao najgore ozljede. Koljena, možda nekad kralježnica, rame, ali ništa ovak nije baš. A šta je s koljenima? Znači imam hondromalaciju pa tele. Zanima me koliko je medijski popraćeno skijaško trčanje. U Hrvatskoj nije baš popraćeno, zapravo mislim da većina ljudi uopće ne zna što je skijaško trčanje. Znam mi se desi da kad me neko pita šta treniraš, ja kažem skijaško trčanje, oni me gledaju, nekima nije jasno pa se sam prave da znaju, a neki dođu kao šta ti je to, tako da u Hrvatskoj zapravo nije baš, ali u svijetu se baš prati to. U Norveškoj je to puno gledanije nego nogomet. Slovenija isto ima način na svom kao slovenskom programu, tipa ako naš HRT2, tako i oni imaju na svom normalno gledaju, zato što imaju curu u svjetskom kupu, pa je kod njih to normalno gledano, ali da. A jel dolaze gledatelji? Trenutno u Hrvatskoj su to većinom roditelji. Ali mislim uvijek se desi da neki prolaznik vidi pa dođe, jer je to normalno zanimljivo, nisu realno vidjeli to, ali nemamo baš puno ih. A možda, što misliš, kako bi bio način na koji se može to popraviti? Da se zapravo i kroz društvene mreže, ali i na televiziji da se čim više prikazuje možda skijaško trčanje, pa bi ljudi shvatili, postoji i taj sport. Uostalom to je jako dobar sport i za ovako baviti, mislim za rekreativno.
pa da se ljudi krenu Da rekreativno možda barem. neke akcije, možda ne znam, I znači to isto. organiziranje raznih evenata, I da to, to bi da. definitivno možda moglo. Mislim, kod nas je u stvari najveći problem što ono, ti možeš i osvojiti neku medalju na velikom natjecanju, nećeš dobiti ni 5 minuta nigdje. Ono, pozvat će te možda neka emisija i to je to. To je onako, to je sustavni problem već onako. Da. Mislim, zato smo mi ovo pokrenuli, ono, i ja sam i ljut malo zato što, pa jesam, kužiš, zato što ono, toliko ima krasnih sportova kod nas i toliko ima sportaša i svega i onda ono, niko im ne pridodaje 5 minuta pažnje. To mi je onako već preko glave. Ali dobro, jeste vidiš možda u trenerskim vodama? Pa da, želja mi je biti nekad i trener, kasnije naravno kad prestanem s aktivnim kao treniranjem, ali da, to mi je... Pa čekaj, zašto onda ne KIF? Da. Zašto psihologija? Pa, ne znam. Ne vidim se baš samo u trenerskim vodama, pa mi je zato želja upisati psihologa, pa kasnije onda kao sportski psiholog biti, pa onda eventualno i trener. Znači 2 faksa, lijepo, da, dobro, ajde, zadala si ti posla, ono vidim. Da, malo možda previše, ali dobro. A nema veze, Pokušat gledaj. ću. Treba se potruditi, Treba da. biti ambiciozan. I onda ćeš moći samo sebi početi psiholog. Da. Zanima me, planiraš li karijeru u Hrvatskoj nastaviti ili možda želiš otići van? Pa trenutno se vidim u Hrvatskoj, ali nikad ne reci nikad, možda se nekad desi i neka moja promjena pa želim otići van, ali trenutno mi je Hrvatska prioritet. A kada bi želja. išla, imaš li možda neku već državu, neki klub, neku organizaciju gdje bi htjela otići? Pa nemam, nisam. nisam o tome uopće razmišljala. No, a van je to vjerojatno i plaćeniji sport. Da. Da, pa ono, uvijek postavci. Da. Mislim, zato je dosta naših sportaša idu u stvari u neke druge klubove. Da. A reci mi to da, to me isto zanima. Da li postoji uopće mogućnost tako da odeš u neki drugi klub ili možda nastupa za drugu državu? Pa postoji, evo znači promijenila sam klub prije 6 godina, iz Oroslave sam prešla u Zagreb. A državu postoji isto to, u biatlonu tipa Jako Fak je isto bio iz Mrkoplja i on je otišao za Sloveniju i sad tamo i živi i u njihovoj reprezentaciji i sve. Jel trebaš kao imati neku povezanost sa tom državom ili... Ne, Mislim da ne. on nije imao. Zanima me, pošto skijaško trčanje nije poznat sport, kako si ti krenula sa skijaškim trčanjem? Pa znači u Oroslavu gdje živim se održavalo svake godine svjetski kup na rolkama i ja sam to svake godine gledala i bilo mi baš zanimljivo vidjeti brzina je to bila, natjecali su se međusobno dueli i sve i to mi je baš bilo zanimljivo pa sam išla probati i eto tak sam ostala. Koji ti je najsmješniji trenutak s nekog natjecanja? S natjecanja? Spuštala sam se i zabila sam se u drvo. Da, ima i toga. Pa sam pala u provaliju. Baš to se desi, ali... Da. Onda mogu pretpostaviti kako se treninzi, ja? Pa da, zanimljivo je uvijek. Da. Nika, hvala ti što si nam došla u goste i sam bih htio spomenuti da se nalazimo u prostorijama Vikera, a to je veliki međunarodni projekt financiran od strane Europske unije koji ima za cilj osnivanje nacionalnog centra za brigu sportaša. I evo Nika, za kraj donijeli smo ti jedan poklončić, a to je šalica sa logom i... Hvala puno. Ništa i za danas to je to.